Heilig lenting, ha mi seo an dú ag taid mór ile. Seo tuasacht ann na míle, áirte le iachtrú cultúr agus stórian, ach ha muise a géirí go bhíoch áirtechan chorastá a ha lais. A bhfuil minit acah ar son brúin? Hagu Jedov. A bhfuil an tarte seo a coil de rúh? Ó, ha echo alain, agus a hula dúine chusnok. Charó ar mar seo fichad bliana ar ás. Charo a is tolen gumor. Morantang. Jeff Horin? Ni man ha dogu. Na sin fásanta. A bhfuil cunne agad ar Bodach na Mòine. Shator Amadis. Chicken Betty Sylvia. Sean Datcha. Before Gavin Shaw. Hello. Oh, Shenu! Hello, Liam. Seomige, Ha fear? Bodach na Mòine. Well, just suring có a rá. Hannig mé ar son tai mór ile. Agus chunnig mé Bodach bec na Mòine. Thornara ar an iachtarí, Bheò mun cúrs Jorah.